Reka nongere ngusuhuze inshuti muvandimwe ari nako nguha ikaze nanone kandi ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1 nkuko bisanzwe. Uyu ni wa mwanya rero tubagerera hirya no hino tukabategurira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko cyane cyane twibanda kuri politike yo mu bihugu by'ibiyaga bigari, ari nako tugaruka cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero ntabwo ni jyenyine, nabatumiriye umutumirwa udasanzwe. Ninkubwira ngo umutumirwa udasanzwe wumve ko mu by'ukuri adasanzwe, nibwo bwa mbere rero tugiye tumwakira kuri iyi channel cyangwa se kuri iyi Lucky TV 1. Uyu nguyu rero akaba ari umutumirwa uzwiho ubusesenguzi budasanzwe, aho ndibuza kugusaba rero akuza kwicara hamwe ugatuza kugira ngo uze kureba iki kiganiro cyangwa se uze gutegera iki kiganiro akugeza kigeze ku musozo. Turaza gukorana ikiganiro mu buryo bwa telefone kuko ntituri kumwe, turaza kumuhamagara tuza kugira byinshi tuganira. Mu byo tubuza kuganira ndakeka ko uri buze kuba ugira byinshi uri buze kukuramo. Uyu nguyu rero akaba ari nta wundi yitwa Patriot, numwe mu bagabo basanzwe bakora ibiganiro bigiye bitandukanye bakoresheje imbuga zigiye zitandukanye zirimo X yahoze ari Twitter, aho bagenda bakora ibiganiro bigiye bitandukanye birimo ibiganiro byubaka mu by'ukuri kandi ibiganiro birimo ubusesenguzi, ukuri mwahishwe cyangwa se ukuri mutabwirwa. Ndagushishikariza kuza gutegera iki kiganiro kugira ngo ukuri kwa nyako uze kukumenya. Rero ntagutindiye, turaza guhamagara uyu mugabo cyangwa se turaza guhamagara uyu mutumirwa wacu kugira ngo tuze kuganira nawe mu buryo burambuye. Araza kubibwira kugira ngo dukomeze n'ikiganiro twabateguriye uyu munsi. Inshuti zacu rero ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1 tumuze gukuraho urushinge. Reka ngusabe niba utarakora subscribe cyangwa se utarakanda subscribe kuri iyi channel ya Lucky TV 1, uyu ni wo mwanya wo gukanda subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bigiye binyuranyuranye ujye ubibonera ku gihe. Rero ntabatindiye inshuti bavandimwe, reka tuze duhamagare umutumirwa wacu ku murongo wa telefone, then tuze kuganira ikiganiro cyose uze kugikurikira. Ndakeka uri buze kuba gukuramo byinshi utari uzi kandi ukuri utaruzi uyu munsi urakomenya. Hello. Yes, yambu bwana Patrick. Patriot. Yambu cyane. Reka twongere tugusuhuza cyane, ari nako tuguha ikaze kuri Lucky TV 1 isoko y'ibyiza. Ndakeka aribwo bwa mbere uje kuri iyi TV yacu, kandi mu by'ukuri turabigushimira ko wemereye ubutumire bwacu ukatwemerera kuza kuganira natwe cyangwa se kuganira n'abadukurikirana kuri uyu murongo wa YouTube cyangwa se kuri iyi channel ya Lucky TV 1. Ngwaye ikaze rero mu kiganiro tugiye kugerana kitari buze kuba kirekire cyane, kandi ndizera ko abo buze kugikurikirana wenda baraza kugira byinshi bari bikuremo. Twinjira mu kiganiro mu by'ukuri, reka tuza kuguha ikaze kugira ngo ubashe kutwibwira, wibwire abadukurikirana uwo uriwe kugira ngo tuze kuganira tuziranye neza, ndetse n'abadukurikirana bamenye uwo bagiye kuganira nawe uwo ari we. Murakoze cyane Lucky, ndagushimire. Ndi nkurikira video byawe kenshi gushira ku ma YouTube kenshi ndabikurikirana. Ndagushimire rero kubwo gutekereza kuganira nanje. Nje nitwa Shinga Alex, abantu benshi bazi ko azina ka Patriot, ntuye hano muri USA. Murakoze cyane. Urakoze cyane Patriot. Tugenda tubona ibiganiro byinshi mugenda mukora ku mbuga zigiye zitandukanye, ku machanel agiye atandukanye, ndetse n'ibiganiro mugenda mukora ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Uyu munsi rero nagutumiye kugira ngo tuze kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se kuganira kiribuza kuba gifite umutwe nise ngo ni gute bamwe mu banyamurenge bashigikira u Rwanda nk'abatabazi cyangwa se nk'ababafasha gukora ibikorwa bimwe na bimwe, ndetse nk'ababacumbikiye. Abandi bakavuga ko abanyarwanda bari
bari mu bantu bateza umutekano muke ndetse n'akaduruvayo muri Repubulika ya Kongo cyangwa se mu gihugu cya Kongo muri rusange. Ndaza kuguha urugero rwa Dr Musinga aho agenda akora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye avuga ati ahubwo abanyarwanda cyangwa se leta y'u Rwanda Paul Kagame nabo gushimirwa cyane ku bikorwa bakorera abanyamurenge muri rusange, ndetse reka mbyite ko ari ibikorwa bakorera abanyamurenge, mu gihe ku rundi ruhande abandi bagenda tukabavuga bati uyu nguyu ni umunyarwanda yaraguzwe, ahubwo abanyarwanda ibikorwa badukorera ni ibikorwa ndengakamere kandi bitari ibikorwa byiza cyane. Uyu munsi rero nakuzanye hano bwana Patriote nk'umuntu ukurikirana cyane bya hafi cyangwa se nk'umuntu uzi amateka ndetse uzi intambara zibera mu burasirazuba ndetse no muri Kongo muri rusange, aho bivugwa ko ziterwa imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ishigikiriwe na leta y'u Rwanda, ndetse bikanavugwa ko leta y'u Rwanda ari imwe ishobora kuba yaragize uruhare runini cyane mu gusenyera abanyamurenge. Rero ndagira ngo uze kutuganirira, udusobanurire, uduhe umucyo kugira ngo ugendeye ku byo kuri interview Dr Musinga agenda akora avuga ati abanyamurenge ahubwo batuka u Rwanda nta bwenge baba bafite, ahubwo u Rwanda ni umubyeyi. Sinzi kunyumva neza. Ndakumva rwose. Urakoze cyane. Ndumva ko ntari buje imuzi cyane y'amateka, gusa wenda tugenda tugenda ku bihari, ku byo turimo, bibaye ngombwa wenda tukomoje n'amateka, ariko reka tuvuge ibihari n'impamvu ibitera bamwe mu banyamurenge bashobora kumva ko u Rwanda ari umubyeyi, n'abandi banyamurenge bakumva ko Kongo ari umubyeyi. Gusa hagati aho sinumva ko hari umunyamurenge utemera ko Kongo cyangwa se leta ya Kongo ari umubyeyi, kubera ko leta ihari yatowe n'abaturage. Ibi ko yaba iri kose n'uko imeze kose ni leta yabo. Naho kujabuka hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, ibyo ni ibintu bivugwa n'abakuru b'ibihugu n'abanyepolitike ndetse n'abandi batari abanyepolitike, abasesenguzi ku biti byabo. Muri 1996 nibwo u Rwanda rwinjiye muri Kongo. Iraki kunyumva na connection yawe. Ndakumva. Ikibazo nari mvuze ko kuva muri 1996 nibwo leta y'u Rwanda yinjiye muri Kongo, ko bita igihe Kabila yaragiye gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Uribuka neza ko u Rwanda rwari rufitemo akaboko. Ikimenyetso kigaragara, chef d'état major bamaze gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu yari James Kabarebe, ni umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda nibo bari bayoboye cyagihe, kandi urabona ko Kabila yatinze yahise yicwa, nyuma baza gushira umuhungu wiwe. Ubwo ndimo ndihuta mu mateka kugira ngo ngaruke ngere aho tugeze uyu munsi. Sinzi kunyumva. Ndakumva rwose. Sinzi kunyumva neza. Ibyo rero bimaze kurangira, Kabila pera amaze gupfa, hagiye umuhungu wiwe Joseph Kabila. Nawe ibyabaye waje kubona ko baremye LCD Goma. Intambara zarabaye ziraba tujuru ziremwa n'abanyarwanda, cyangwa se ariko tuvuga abanyarwanda abantu bazatumva neza, na leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame. Bongera kandi kurema icyo bita LCD bakoresha abakongomani. Intambara zirapfa, aho hapfuye abakongomani ingano. Ibyo ndibaza ko n'amateka yagiye asigara, bizagenda bigaruka, ndetse n'abagiye babigiraho uruhare kumena amaraso y'abakongomani benshi ku nyungu z'intambara zabo bazagenda wenda bakurikiranwa, niko mbitekereza. Rero kuri uyu munsi twebwe twahuye n'intambara iwacu, intambara yabaye iwacu mu misozi miremire yo kudusenyera, yo kutunyaga inka no kutwikira amazu. Yari intambara ya Leta Itabara na Mayimayi bateranizwe na leta y'u Rwanda neza barabyohereza, baraza baradusenyera. Icyo ni ikintu abantu bazi.
kandi icyo gihe hari 2017 njye twari uraza kumfasha nk'umunyamakuru aho nibera wenda urangaba aho hari muri leta ya Kabila muri leta ya Joseph Kabila nicyo gihe twasenye iwacu 2017 ariko uyu munsi iyo birebye abantu bakuvuga bavuga ko twasenyiwe ku ngoma ya Tshisekedi nkibaza ngatekereza ati aba bantu baza bamenye igihe intambara yaturitse baza bamenye igihe twasenyewe n'uwo perezida wari we ni ukuvuga ngo hagati aho intambara yaturitse perezida Kabila ariwe perezida ariwe ufite guverinoma noneho biza gufatira biri hafi n'amatora Tshisekedi kuza usanga iyo ntambara yarapanzwe noneho abantu bakananirwa kubitandukanya ngo babisobanure bagafatiranya n'uko Tshisekedi ngo niwe wadusenyeye ukiri aho wowe uremera ko Tshisekedi atari wowe wasenyeye abanyamurenge cyangwa se uremera ko Tshisekedi adafite uruhare mu gusenyerwa kw'abanyamurenge? njyewe ntabwo nzemera. Niye mpamvu ituma utabyemera kandi bigaragara ko Tshisekedi bafatanyije na bariya babita kuri bari abapfurero aribo bantu batera inkunga mayimayi ihari yasenyeye abanyamurenge. icyo reka ntigusubize nicyo nakubwiye ko abantu bitiranya ibintu. nakubwiye ko iriya ntambara yo kudusenyera yari yapanzwe nande yapanzwe na perezida Kabila na perezida Kagame nibo bapanze kiriya kintu cyo kudusenyera. Tshisekedi yaje kwisangamo agerageza gushaka uko agikemura ariko mu buryo butari bumworoheye kubera uburyo bari barabipanze. yari yarageze ku butegetsi harwana n'ibindi bibazo byinshi. urabona abanyamurenge twarasenywe pe kandi Tshisekedi yageze ku butegetsi abakongomani musange mu ntara zitandukanye bafite ibibazo by'intambara bitandukanye. so kubimanaginga rero kugira ngo babikemure baje kumutwara umwanya kubera ko ababipanzeho babifatiye umwanya muremure. iwe kugira ngo aze kubirangiza ni kuriya byageze ntitwapfira gushira nubwo hari abapfuye nubwo hari ibyanyuzwe ariko turashima Imana ko umugambi perezida Kagame na perezida Kabila bapanze utigeze ugerwaho nk'uko babishakaga. bashakaga ko tuva iwacu tukangara burundu byose kuboneka muri iriya misozi iwacu murenge. ariko habaye kwirwanaho reka ndangize habaye kwirwanaho habayeho perezida Tshisekedi kwiyambaza n'ibindi bihugu by'abaturanyi birimo nk'igihugu cy'Abarundi. reka nagishimire cyane. niba uza wibuka ikintu baza bita ahantu baza bita za Masango hari haratubereye ikibazo Edi Tabara ariho yari irunze yari ifite defense kwiyambaza leta y'u Burundi rero kuza kudutabara abanyamurenge. umbwira ikindi gisirikare cy'ikindi gihugu kigeze kizahariye ntigeze yitabaza u Rwanda kuko ngiye kuwitabaza kuko ari rwateranize Edi Tabara na mayimayi uza kutwica no kudusenyera muri politike zabo n'inyungu zabo. ariko ubu turashima Imana ko abantu bakiriho n'iwacu bakiriho nubwo twanyazwe ariko turacafite ubutaka turashobora izindi nka zizoza turashobora kandi mazu kubera ko perezida Tshisekedi ikimubwira ikimenyetso kikwereka ko uyu mugabo yaje neza kugira ngo kemure bino bibazo. bariya bose bageze bagenda nyuma yo gusenyerwa ko abantu bose bamaze kugera za Minembwe. niba uzumva bari abajenerali Yave n'abandi yagiye abasimbuza kuko bageze bakorana n'inyeshyamba zitambaye imana ku giti cyabo akabimenya akabakura. bamwe barafunzwe n'abandi baracafungwa bagiye bagira uruhare mu gukorana n'inyeshyamba zirimo za mayimayi ndetse na za Edi Tabara. n'undi wese wizi ko yagize uruhare mu gusubanya Murenge. ariko urebye kuri uyu munsi ntambwe perezida wacu ahatera arimo ashaka ko arangiza iriya ntambara kandi ubu ngubu no mu Minembwe Edi Tabara wabonye ukuntu Abarundi bazamutse. Abarundi basabwe nande na perezida wacu bari hariya mu misozi barimo barahangana na Edi Tabara na mayimayi bayigisha barayirashe. nibaza ko ibyishimo ku munyamurenge wese naho undi muntu waza ku ruhande ngo avuge ibintu za Kabila yadukoreye igitangaza yatugambaniye aduteza intambara noneho Tshisekedi asanga yamaze gutegura. ngiki kibazo twagize twebwe abanyamurenge n'ibindi abantu bagenda basobanura
bitandukanye, kutamenya igihe 2017 iyi ntambara yaturitse, ninde wari ku butegetsi. Ngiki kibazo tugira. Okay, ngusubije inyuma gatoya, intambara mu by'ukuri z'abanyamurenge ndetse na mayimayi ngira ngo zatangiye kera ku bantu bazi amateka ndetse n'ababyeyi bacu bamwe namwe batari bavuka, guheregeza cya za Murere ndetse n'izindi ntambara nyinshi zagiye zibaho z'aba mayimayi ndetse n'abanyamurenge kutwerekana kuri buriya butaka, ariko bitagiye bikunda. Ese uyu munsi naje ngerageje kunga mu rya Musinga cyangwa se mu rya Dr Musinga, ese ni iyihe mpamvu yatuma leta y'u Rwanda cyangwa se Paul Kagame yica umunyamurenge mu by'ukuri? Okay, urakoze cyane. Iyo mpamvu nanje niyo ntazamenya uwo mutima aho yawukuye, ariko wibuke ko kuva kera, kuva mu bana b'abanyamurenge bagiye bapfa, barimo ba leta Yagabo, barimo ba leta Gakunzi, barimo ba leta Rumenge, wibuke ko kera bavugaga ko abanyarwanda bababwira ko bafite inzira yo kudukura iwacu, bafite inzira igihumbi zo kudukura hariya tukisanga mu nkambi zabo akibuye tukava hariya. Icyo tuzatwibaza tugatekereza inyungu za leta y'u Rwanda kudukorera buriya bugome, kuduteza bene wacu b'abakongomani mu nyungu zabo, kugira ngo batwice batwangaze, ntibagaragazemo n'ukuboko ko kudutabara. Nta munsi umbwira igihe kumwe abanyarwanda bigeze badutabara. Zamumva ngo mbwira batwara izo zazo urashaka kubijamo, ni ibintu abantu babivuga gutandukanye, ariko nzanibuka ko bagera muri byo basanze abaturage baza birwana barahangayitse, abasirikare bafite imbunda zikomeye, ariko umunsi bahageze bafite ibikoresho nibwo abanyamurenge bavuye muri Zuru. Ibyo ni ibintu byo kuzoza tuganiraho umunsi ku wundi, twibaza dusenga impamvu biriya bintu byabaye. Ni ukuvuga ngo rero impamvu baduteye hariya 2017, hari impamvu zimwe nzanumva ngo bazavuga ngo P5 y'Akayumba Nyamwasa, ngo Gumino, ngo abanyamurenge bazavuga ngo abanyamurenge ngo bapike P5. Oro nta nama y'abanyamurenge yigeze ibaho ngo yemeze ngo bacumbikire P5. Niba hari uwayicumbikiye bashinja bakavuga ngo Colonel Shakanya Musaraba wacumbikiye P5, igihe rero itabara yazamutse na mayimayi leta y'u Rwanda ibazirukiriye, kubera ko batagiye ngo barase Gumino nk'umutwe wa gisirikare ngo bareke abanyamurenge, ko aribo bashinja ngo nibo bacumbikiye P5. Bivuga ngo rero bavuze ko abanyamurenge bacumbikiye P5, ariyo mpamvu babasenyeye. Oro ni ikinyoma, abanyamurenge bigeze gucumbikira P5. Niba hari umunyamurenge wabikoze ku giti cye, yakagombye guhigwa akaraswa wenyine bakamuzokira ko utenye abaturage b'abanyamurenge kuko nta nama yigeze iba. Okay, yes, ndakumva neza, kandi ndumva uri kwita leta ya Kisegeti ko ari leta y'umubyeyi. Ni umubyeyi rwose. Leta ya Kisegeti ejo bundi wabonye uburyo bari aba Colonel Kabongo ndetse n'abandi bagiye bakurwa mu mamodoka bagatwikwa bagakurwa mu bandi bakaraswa bakagira gute? Ese iyi leta y'umubyeyi uvuga ko itanga abanyamurenge cyangwa se idasha, uvuga ko atari yo yica umunyamurenge, ese urashaka kumbwira ko biriya bintu bitageze muri Presidence ya Kisegeti amenye ibirimo biraba ku basirikare bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bicwaga muri buriya buryo bw'agashinyaguro? Kumenyekanye Perezida Kisegeti yarabimenye ko uburyo nyakwigendera Kaminzobe yishwemo. Ibyo ndabizi ko yabimenye kuko ngira ngo twarabikurikiranye. Ibyo byose leta irabizi, yarabikurikiranye. Icyo bazi tuzamenya, ariko numviseho nuko abakoze ariya mahano barimo bashakishwa, hari na bamwe bafashwe. Dutegereje icyo urubanza ruzabakira n'ikizakurikiraho, ariko ubutegetsi ndabizi, kandi ndibaza ko icwa rya Kaminzobe wanatubabaje cyane, yakoze ubugome n'abagome bamuteze mu nzira bomwe, barabikora baramwica. Ariko ndibaza ko leta nayo
yabibonye nubwo itomugarura ariko nibaza ko wenda ihayikurikirana bariya abantu batoye ubwicanyi niko mbitekereza. Mbese ni kubitekereza nta gihamya ubifitiye mu by'ukuri kuko yoza wenda kuba bihari ubutabera bwakagombye kuba bwarabonetse nka leta ibifitiye ububasha. Nibyo nkubwiye ngo nta gihamya mbifitiye ko baba babikurikirana ariko uko mbibona n'uburyo turavuzwe nibaza ko warumbaje ndetse ishobora kuba ibizi kubera icyo bimenya niba ari umukoloneli majoro niba ari majoro yari kumwe na titirere wiwe kandi titirere we ngira ngo yari arwaye nawe yaje kurwanya ibuvira ibyo barabimenye bazabikurikirana kandi batabikurikiranye tuzakomeza tuyibaze leta ya Kongo tubaza cyo kubera ko umuntu yitwa muri buriya buryo mudakurikirana abantu bamwe. Nibaza ko iki kintu abanyamurenge ndetse n'umuntu wese ufite umutima w'umukongomani agomba aka karengane ka kamizobe yahuye nako leta igomba gukurikirana bariya bantu ndetse ikazanabagaragaza bagacibwa urubanza bagahanirwa izo bakoze. Ni kubitekereza ariko ikigaragara mu by'ukuri sinzi neza ko sinahamya neza ko iyicwa ry'abariya abantu cyangwa se bari abanyamurenge bishwe muri buriya buryo ngira ngo njyewe uko mbitekereza ngira ngo n'ibirego byabo byarafunzwe. Nari nkubwiye urimo uravuga ngo leta irimo irabikurikirana nanjye ndakubwiye ngo uko mbitekereza nuko wenda nizera ndashidikanya ko n'ubundi biriya bikorwa byose bikorwa na leta ya Kongo n'ubundi ndahamye neza ko biriya birego byafunzwe nta kirego kigihari abapfuye barapfuye barashyinguwe nta kirego kiri mu nkiko kijyanye no gushakisha bari abakoze biriya bintu cyangwa se bakoze ariya marorero. Jewe nakubwiye ko mbitekereza ko byose government ishobora kuba kuzabikurikirana cyangwa ibirimo simbizi ariko uko ntekereza uko government zikora bakakuba birimo kandi niba batabirimo tuzakomeza tubisabe leta kuzabikurikirana. Urakoze cyane reka ngaruke rero kuri iki kibazo ngira nkubaze ejo bundi nabonye interview ya Dr. Musinga aganira n'umwe mu banyamakuru b'abanyamurenge aho yarimo avuga ngo leta y'u Rwanda ni umubyeyi ahubwo abanyamurenge banga leta y'u Rwanda ntacyo leta yabakoreye. Ati leta y'u Rwanda narayikurikiranye neza aravuze ati leta y'u Rwanda no muri 1996 abanyamurenge bari bagiye kwicwa gukorerwa jenoside nk'iyabaye muri 1994 abanyarwanda baragoboka batabara abanyamurenge. Icyo kintu nakivuga iki? ariko waho ukikira sinagamo nkumva neza ikibazo cya telefone uburyo wanzanyemo mu kiganiro buragoye ari ukuntu waho ukikira sinkumve neza. Reka nsubiremo. Nari nkubwiye ngo ejo bundi nabonye Dr. Musinga akora ikiganiro n'umwe mu banyamakuru b'abanyamurenge aravuga ngo umuntu leta y'u Rwanda itagire neza cyangwa se itafashije ari we uzajya uyituka yivuge nabi. Aravuga ati abo yafashije twebwe ati twebwe yafashije tuzi agaciro kabo ndetse tuzi ibyo badukoreye ndetse ananavuga ngo 96 abanyamurenge bari bapangiye gukorerwa jenoside nk'iyabaye mu Rwanda muri 1994 abanyarwanda nibo bagobotse batabara abanyamurenge. Reka mbere kuri ako kantu ka 96 ni bande bateguye intambara yo kwinjira muri Kongo? Bateguye intambara yo kwinjira muri Kongo yo gutera Kongo yo kura ubutegetsi bwa Mobutu ni bande babiteguye? Ni Laurent Desire Kabila gira afatanyije n'abandi. Abo yari afatanyije n'abandi bo simbazi ni kimwe nuko nawe ubu nyine woshinga parti politique ugashaka abaguha ubufasha ahandi. Igihe no kuvuga mbere ya 1996 tuvuge wenda kuva muri 1990 kugeza muri 1993 cyangwa na 4 hari umugambi wari uhari wo kurimbura abanyamurenge nta leta ya Kongo yari yateguye.
Okay, uko byagenze urabizi ko muri 1994 interahamwe zahunze ziva mu Rwanda zimaze gukora jenoside zihabwa ubuhungiro muri Repubulika ya Kongo, kandi umugambi wabo bavuga ko n'ubundi wari uwo gukomeza guhiga abatutsi abahungiye muri Kongo n'interahamwe gusa cyangwa n'abanyarwanda batisha abantu bahungiye muri Kongo, abantu benshi b'abanyarwanda batagize n'ubwicanyi bishe. Ni ukuvuga ngo abishe mu Rwanda ziriya nterahamwe zo zahungiye muri Kongo gusa cyangwa hari abandi banyarwanda bahungiye muri Kongo batanagize n'uruhare mu bwicanyi. Okay. Intambara, guhunga intambara. Yes, okay, nk'igihugu cyari kiri mu ntambara imeze kuriya, ibyo byo mu by'ukuri birumvikana ko atari interahamwe gusa z'abasirikare bahunze igihugu, harimo n'abaturage bagiye bahunga igihugu kandi bagahungira mu gihugu bihanye imbibi nka Kongo. Kuko yari ikomeye. Yes, bahunga intambara byo birumvikana. Kandi umuntu ugize amahirwe ugahunga intambara yakomeye ukabwira ukingura ukinjira, nuko uwo wahunze iwe biramushimisha kuko abonye ahunze. Yes. Noneho nari nkubwiye ngo izi nterahamwe rero zahungiye muri Kongo zari zivuye mu Rwanda zatsinzwe zijya muri Kongo zifite umugambi n'ubundi wo gushaka uwitwa wa Mututsi zarimo zica mu Rwanda ariwe Munyamurenge rero muri Kongo. Ntibihuye, ntabwo interahamwe zahunze urugamba rwari rurimo cyangwa se exfare. Ese n'exfare hagiye ingabo za Habyarimana, hari ingabo ze hakabona n'interahamwe biratandukanye. Ari ingabo zagiye, ni ukuvuga ngo ntabwo mu rugamba barwanye mu Rwanda na jenoside bakoze no guhunga kwabo, nibaza ko bitari muri Uganda turateguye kera kugira ngo bamwire muri Kongo bazoje kwica abanyamurenge. Ibyo nje simzemera. Okay, oya byari muri plan. Reka tubyemera gutyo ko bitari muri plan, ariko bamaze gutsindwa umujinya bambukanye muri Kongo, kuko binavugwa ko uriya mugambi n'ubundi wo gutsemba abatutsi wari uhuriweho na Mobutu na Habyarimana, nibo bari bafite uwo mugambi. Utaraja kure none se abanyamurenge basenyerwa 2017 basenyewe n'interahamwe cyangwa basenyewe n'abatutsi? Basenyewe na mayimayi. Icyo nicyo nemera cyo. Ifatikanye n'abandi. Okay, abari bafatanyije gusenyera abanyamurenge. Kuri gusiga Red Tabara y'abatutsi kurayisigira. Kutemera ko Red Tabara dusenyeye. Okay, njyewe uko mbyumva Red Tabara yaje yinjira mu mugambi wa mayimayi yari isanzweho, kandi Red Tabara icyo nemera cyo cyangwa se nicyo nagarukaho, Red Tabara ngire ngo ije guhiga ingabo za P5 nkuko wari wabisobanuye, sibyo? Red Tabara ntabwo yaje. Ingabo za P5 zari zihuriye he na Red Tabara? Okay, nkuko tubizi Red Tabara ni ingabo zatorejwe mu Rwanda z'u Burundi, zari zifite gahunda zari zimaze gutsindwa mu Burundi kuri kudeta, ngire ngo zihabwa ubuhungiro mu Rwanda. Mu Rwanda barazifasha, baziha ibyo bari bakeneye byose n'ibiki byose. Rero okay, njyewe ibyo mvuga mbihagazeho, ndanabisobanura wenda uko mbizi, wenda uko ubizi kundushaho wenda uraza kunsobanura cyangwa se uraza kumbwira. Ziriya ngabo za P5 za Red Tabara ni ingabo zacitse zihunga ziva mu Burundi nyuma y'ipfuba rya kudeta, ngire ngo zimaze kugera mu Rwanda. Habayeho rero navuga ko ari ikosa abanyamurenge bakoze ryo kwakira ingabo zitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda arizo P5. Bande abanyamurenge bakiriye ingabo zitavuga rumwe na leta y'u Rwanda? None se urashaka kumbwira ko utemera ko ingabo za P5 zigera muri ya misozi y'Umurenge? Niba zahageze abanyamurenge kuzakira kuko baruvuga ngo abanyamurenge ngo bashobora kuba barakoze ikosa. Hari abanyamurenge uzi bakiriye P5 bakoze inama baravuga ngo abanyamurenge, izina ry'abanyamurenge twakiriye P5. Ibyo kubibihamya ukabivuga.
Okay, ibyo sino bihamya kuko sino nabivuga ko mu izina ry'umunyamurenge n'izina rigari, ariko abambutse baje guhiga P5 bagiye bavuga bati umunyamurenge uri hariye mu misozi y'umurenge niwe wakiriye P5. umunyamurenge uri mu misozi y'umurenge niwe wakiriye P5 inde. Yes, nkuko tubizi bivugwa ko Colonel Shyaka Nyamusaraba ari umwe mu bantu bagize gute bakoranye na P5 kandi ni ibintu bizwi. Okay, hanyuma iyo Red Tabara yazamutse igiye kuvuga P5 kubera ko itarashe Nyamusaraba ngo ireke abaturage imurase imwirukana nawe wa P5 bari kumwe imurase, ariko ikirara mu mazu y'abaturage b'abanyamurenge ikanyaga igakora amahano ndengamere bari koreke. Okay, njyewe icyo ntekereza gishobora kuba cyarabikoze, abanyamurenge bari mu kintu cyitwa ngo nitwirwaneho nyuma ya Gumino. Icyo ntekereza nuko banza nyumve twari ibintu neza. Yes, banza nyumve bukeye. Singiye kuvugira leta y'u Rwanda uyu munsi wikoze no kuntumira ndaza kugutituzanga. Okay, je nagutumiye kugira ngo uze kunsobanurira ibintu mzumve wenda uko je ntari mbizi mbisobanukirwe n'abandi bari nkanjye wenda ndimo nshobora kuba ndabariza baza gusobanukirwa ibintu babyumve neza uko ibintu bimeze. Okay. Hare mu misozi y'umurenge abana barwanaga si abasirikare, bari abaturage, ku buryo navuga ko byari bigoye iyi Red Tabara kumenya gutandukanya umuturage n'umusirikare wambaye iteni. Ariyo mpamvu abana barwanaga n'abandi barwanaga na mayimayi erega n'ubundi Red Tabara yaje nyuma. No se Red Tabara ntiyaje n'ubundi imihana y'abanyamurenge yarasenywe igeze kure. Bijari ushaka kubisobanura kuvuga igihe Red Tabara yageze igihana y'abanyamurenge yashaga Red Tabara idahari, ushaka kumbwira amatariki n'iminsi. Okay, amatariki sinyibuka neza. Nako iminsi n'ukwezi, sorry. Okay, umve wanze nyumve hano bwana mutumirwa. Wowe urashaka kumbwira ko Red Tabara ariyo yatangiye intambara y'umurenge? Ndashaka kukubwira. None wowe ntabwo njyewe nzi ko mayimayi ariyo yatanga intambara zo gusenyera abanyamurenge. Mayimayi twahoze kurwana njyewe kuva mu 2007 nari iwacu imurenge nahanganye na za mayimayi turazirasa turi abaturage, nta musirikare n'umwe urimo, nta kuvuga ngo koroneri bazavuga ba koroneri Makanika, koroneri Sematama, koroneri inde Mitabu n'abandi. Ibyo ngibyo bageze badutera tukabarasa tukarwana natwe tukarwana tukabarasa byagahunga. Ariko rero sasa 2017 haje umugambi wateguwe na leta y'u Rwanda na leta ya Kabila mu kudusenyera burundu tukava umurenge. Abaturage birwanaho birakomera bari kumwe na Gumino. Iriya Gumino uriya muvuga Colonel Shyaka Nyamusaraba n'abantu bamutuka ariko kubera inyungu za politiki cyangwa z'amarangamutima yabo, ariko barabizi abanyamurenge mu mitima yabo. Nibo mu wafatikanije n'abaturage mu kurwana n'iyi Red Tabara na mayimayi yaje gusenyera abanyamurenge. Bararwana. Nibuza wibuka igihe Colonel Makanika azamutse yaje abatabaye, barakomeza urugamba nubwo batabanye muri defense. Makanika ngo aze yitwe Gumino, iyo ni politiki sinobijamo, ni ubizi Makanika. Hari ababigiyemo kubahuza biranga, ibo yumva ko agomba kwitwikira abaturage nuko ari umuturage ari twirwaneho, ariko kibagiza ko uwe akiri wari kare. Colonel Nyamusaraba n'ingabo za Gumino bafatanyije n'abaturage kurwanya abaje kudusenyera uriya mugambi nakubwiye. Icyo ndacyemera 100%. Ariko nakubwiye ndakubwira ngo iyo biza gukemuka, iyo biza kuba ari ibintu biri mu muco
iriya P5 na Mayi bahawe amabwiriza na leta y'u Rwanda kuza kudusenyera, bari baraje bakarasa Nyamusaraba na Guminoye n'iyo P5 bari kumwe bakabarasa ntibakore ku muturage kuko baravuga ngo Nyamusaraba niwe wazamuye P5, wayi batagiye ngo barase Nyamusaraba na P5 yari kumwe nawe bakaja kurasa abaturage batazi n'ibyo ari byo, bagasenya amazu mu mateka y'abanyamurenge mutigeze kibaho y'umurenge. Babikoreye iki subiza icyo kibazo? Okay, nanjye nicyo nakubajije nti wanakinsubiza neza, nakubaye se ni iyihe mpamvu ishobora gutuma leta y'u Rwanda itegura umugambi wo kumaraho abanyamurenge? Icya mbere u Rwanda nicyo buretse wumve bazo reke nyine wumve reka ngwe n'aka kantu. Yes, icya mbere cyo leta y'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu navuga ko gicumbikiye abanyamurenge benshi cyangwa se kirimo abanyamurenge benshi. Buretse ndagusobanurira, leta y'u Rwanda navuga ko aricyo gihugu gifite abanyamurenge cyangwa se nicyo gicumbikiye abanyamurenge benshi ku buryo n'umunyamurenge uri mu Rwanda aba yumva ari muhira atekanye. Naje narangiza nkakubaza ntese ni iyihe mpamvu yotuma leta y'u Rwanda iyambuka ikaja gusenyera abanyamurenge ndetse no kubica no kubangaza no kubagira gute, niba ari umunyamurenge yanza cyangwa se niba ari zino umunyamurenge yanza, kuki idahera kubo ifite mu Rwanda ngo ibanze ibatsembe bakuremo cyangwa se birukwane mu Rwanda ibone kwambuka ibakurikirane muri Kongo ije kubica? Ni iyihe mpamvu yatuma leta y'u Rwanda itegura umugambi wo kwica ndetse no gusemba abanyamurenge? 2002 igihe bazamutse kurwanya General Masunzu ntiwabonye ko bakoresheje indege mu rugamba leta y'u Rwanda yigeze irwana muri Kongo rwose ntaho yakoresheje indege, twayikoresheje umurenge ikazirasa itavuga ngo umuturage bararasa inzu bararasa umusirikare warwana bararasa umuturage batita kuri ibyo bakati buri bomba barasa amasasu indege ziri mu kirere. None se ni gute wombwira ngo niki cyotuma mu Rwanda ngo rufata leta itabara ngo ruje gusenyera abanyamurenge? N'ubugome bagira ya leta y'u Rwanda ntitugirira imbabazi, ni inyungu kumva ko abanyamurenge bari hariya. None se ku Kibuye hariya mu nkambi ya Kibuye ntibarasha abaturage, uzi icyatumye barasa kuriya barimo abanyamurenge n'abanyamusi babazizaga ko banga ko babahereza ubwenegihugu bw'u Rwanda, urumva bakabyanga barabarasa bakoresha imbunde mu mateka atabaho umvunzi. Leta y'u Rwanda irasa abantu irabisha, ariko abaturage bari abaturage ndakeka ndabyibuka neza bari barengereye, hari imyigaragambyo barimo bakora itagize bararengera cyane. Gukora imyigaragambyo y'ibintu n'uburenganzira bwabo, ibyo bazakora imyigaragambyo. Rero kuza kubarasa amasasu bakica, bari bafite gukoresha za tiyagazi bagasubiza imyigaragambyo abaturage inyuma, niko amategeko abivuga. Ariko ushobora gukoresha amasasu w'ikimenyetso ni ubugome n'ubwicanyi. Okay, ni ubugome bw'iki bushingiye kuki? Icyo nicyo ndimo ndashaka kugusobanuza. Imitima yabo y'ubugome none gusobanurira gute n'abagome. Okay, ubwo bugome bagirira umunyamurenge hari ni leta y'abicanyi itagira impuhwe. Urumva ubundi ibindi bihugu iyo habaye imyigaragambyo, nigeze ku Bugande twagiye dukora imyigaragambyo mu makambi, igisirikare cy'Ubugande ikaza kikarasa za tiyagazi zigasubiza impunzi inyuma, hakaza kumvikana, ariko ndetse abaturage impunzi zigafata n'abasirikare zigakubita zikagira gute, ariko ntiyagira umuntu urasa undi, kwereka ko ari abantu bazima. Ariko leta y'u Rwanda kubera ubugome ubwicanyi niko bakoregera kenda, ni nayo mpamvu aribwo bugome bagira. Boheje nditabara kuza kurusenyera amazu baratwika, naguhaye umugero ndakubwira ngo ese ibadaye ngo barase P5 bashinja ko yacumbikiwe na Nyamusaraba. Bari bayoboye twese za kubera ko batamwatatse ngo barwande, bareka abaturage bagiye kwica abaturage kubera icyo bananiwe kugisubiza. Naje nakubajije ntese bararinda baje kwica abaturage bari mu imurenge bafite abandi baturage b'abanyamurenge bacumbikiye i Kigali, kuziye mpamvu? Nicyo nakoje kuziye inyungu zabo no gukura abanyamurenge wacu bagahakorera gahunda zabo bakashira defense zabo kubera kwiba no gusahura no gushaka kugira ibyo bakora muri kiriya gihugu cya Kongo.
bagenda babivuga. Urumva James Kabareba agenda akavuga ngo imipaka y'u Rwanda ngo abazungu bagabuye imipaka ngo abanyarwanda ngo bagiyemo ngo bavuge imico abanyarwanda ngo cy'ikinyarwanda, akavuga n'abanyamurenge akabavuga ko abanyarwanda akatukura izina ko turi abakongomani akatwita abanyarwanda. So ni inyungu zabo bafite icyo bashaka kugeraho, ariko bahuye n'ikibatsi cy'umuriro ntibizabakundira. Ibi twakagombye gufatikanya twese abakongomani tukabarwanya, tukabacukiza kwinjira muri Kongo. Nicyo kadufasha, kigafasha n'igihugu cyacu ndetse n'abo duturanye abakongomani bakamenya ko dukunda igihugu, kuko u Rwanda rwamaze kugira isura mbi. Leta y'u Rwanda n'amahanga ararushinja gutera igihugu, na perezida w'igihugu cyacu yarabivuze. None se kubera iki tutagomba guhagarara ngo turwanye umugambi w'u Rwanda umaze imyaka n'imyaka ushaka kudutuzanaho, uduteranye n'abandi bakongomani bagenzi bacu, udushoboraho intambara, dupfa tugashira umusubirizo? Ubu ni ubugome bwa leta y'u Rwanda. Kandi umbabarire dusoza ikiganiro, sinkeneye kuvuga byinshi. Nakumvishije, ahubwo hari ikintu wari ushatse, ni nacyo nashakaga kumva, cyangwa se ni nacyo nashakaga kugira ngo n'abandi badukurikirana batazabasha kumva ibintu neza, bamenye ese leta y'u Rwanda cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ni ubuhe bugome, cyangwa se ni iyihe mpamvu yayitera gutuma yica umunyamurenge hariya mu gihe ifite abandi banyamurenge icumbikiye mu nkambi zo mu Rwanda, icumbikiye mu mijyi igiye itandukanye, i Kigali ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye. Ariko hari ikintu wari uvuze nshaka gusa nuja kugera ku gisubizo ariko ntiwakinjiramo neza. Ese leta washatse kuvuga ikintu kivuga ngo leta y'u Rwanda impamvu irashaka gukura abanyamurenge hariya kugira ngo iyashyire defense zabo cyangwa se iyashyire ibirindiro byabo bizajya bibafasha gukomeza wenda gusahura kiriya gihugu ndetse no gukora gahunda zabo mu nyungu zabo zigesta. Ako kantu mu buhe buryo, mu buryo bwagutse, usa n'usobanurira mu buryo bwagutse mu byumviriza? Nta buryo bwagutse mbisobanuramo, ibyo nasobanuye birahagije. Ibintu bibaze Dr. Musinga. Dr. Musinga, okay. Dr. Musinga we, leta y'u Rwanda ni umubyeyi kuri we nk'uko bisobanura. Hari wenda impamvu wenda nawe ushobora kuba urimo uravuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Umubyeyi buriya n'ubwoba ntibabonye ko bamubajije baramubwira ngo ese ngo leta ya Kongo ngo Kongo irwanye n'u Rwanda, ngo bakamusaba wenda kuja mu gisirikare kugira igihugu yotabara muri izo bihugu zabirwana, wumvise yarasubije aho sinumvishe neza icyo yasubije, sinabikurikirana mu karange. Yaravuze ngo icyo ngiyo gisubizo bishatse kuvuga ko reka ndekeraho. Patriot, wenda tuza gusoza. Abantu badukurikirana mu by'ukuri, cyangwa se abantu bakurikirana ibiba birimo birabera hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ukurikiranye cyangwa se uwumva amagambo urimo uravuga ahita yumva ko uri mu murongo cyangwa se uri ku ruhande abanyamurenge benshi badashigikiye, badashobora kuvuga ko cyangwa se badashobora guhagarara ngo bavuge ngo leta ya Kongo ni umubyeyi, bikurikiranye n'ibyo leta ya Kongo yagiye idukorera, cyane ko abanyamurenge 90% banga leta ya Kongo, leta ya Kisegete, bavuga ko leta yabasenyeye. Nawe urimo uravuga ukavuga ngo ukuri si leta ya Kongo idusenyera cyangwa se leta ya Kongo itwanga, ahubwo ni leta y'abaturanyi iduteranye n'abaturage bagenzi bacu b'abakongomani. Abo banyamurenge nyamwisho uvuga ni bande? Mbwira abanyamurenge bari mu gihugu bashobora kuvuga ngo twebwe leta ya Kongo irimo iradusenyera. Wenda ureke Colonel Makanika, bariya bavuye mu gisirikare cy'igihugu kandi bagiye mu gihe cyari gikomeye, atabara ubwoko. Ariko uburyo tuvugishije ukuri, mu buryo bw'ibihugu, mu buryo bw'amategeko, iyo wavuye mu gisirikare udasezerewe igisirikare cy'igihugu, igihugu cyose uko cyaba kimeze kose n'uko ibibazo bimeze, iyo wavuye mu gisirikare udasezeye igihugu ugatoroka ukisanga ahantu, igihugu kikwita gute, kigufata gute? Ni umudeserteri nyine, desert. Ibyo reka nde kubitindaho. Rero ndibaza ko mu gisirikare cya Kongo harimo abantu b'abanyamurenge benshi bagikorera igihugu, harimo abayobozi benshi
mu nzego za leta b'abayobozi ba minisitiri abadepite abajenerale abaletena generale abakoroneri abakapiteni amaliyetena abakaporare abaturage batuye za Bukavu za Goma za Kinshasa za Lubumbashi none se abo ngabo tuzobange dukunde umuntu wo mu diaspora kubera propaganda ziwe n'inyungu tutazi impamvu baguma gutuka igihugu batuka n'ubutegetsi sinirengagije ko hari amakosa yagiye akorwa n'ingabo z'igihugu zagiye zitanga ibikoresho muri za mayimayi cyangwa na leta itabara bamwe ariko ndizera ko abo bantu bazashikirizwa ubutabera bazafungwa bakabiryozwa coco ariko tubwiye tukavuga ngo twanga igihugu twese abanyamurenge numva ko twaba turi rongi kandi tubifitemo twumva ko turi proud nk'abakongomani kandi ntabwo twebwe abanyamurenge dushobora kwanga government twese ngo tugire inama ngo twange leta ntabwo kubuza kwanga leta ntibibaho erega propaganda erega leta tuyangishwa n'ibikorwa idukorera bibi birimo bira byo kudusenyera ndetse no kutwangaza biriya rero kuyanga kubivuga ukaba wicaye muri Amerika ngo wanze leta biriya ni ibintu bitoya cyane ntaco bihinduraho ahubwo igikwiriye ni ugusaba leta nk'umubyeyi kugira icyo ihindura kuzo byatubayeho dushobora kuba tuyishinja tukayibwira ati n'ubundi muri ababyeyi nimukosoreke no kintu nimufata abantu bakoze bino bintu mubashikiriza ubutabera nicyo twakagombye gukora ariko gupfa kugaya leta nkaho dufite indi leta ari indi tugira indi leta twebwe tugira ibihugu bingahe abanyamurenge tugira leta zingahe iyo dufite ni leta imwe ya Kongo iyobowe na Perezida Antoine Tshisekedi peto izabaye burya umugani wa Nyarwanda ndabona ko nkanyina ngo rwaruheri nubwo nyoko gukorera amakosa angana gute uzumwunka tu ni umubyeyi so politike yacu rero tutayitwaye gahoro ngo twitonde tumenye reba abanyamurenge ukuntu munyine twagize amacakubiri n'ibiki uzugira ngo aya macakubiri azavaye tuzayasesengura uzontumire mu kiganiro ushaka binazakubwira aho bino bintu zose zizabiva urakoze kandi ndagushimiye urakoze cyane bwana Patriote nubwo wenda numva urimo uravuga wihanukiriye warakaye oya niko nzamvuga ntabwo narakaye nawe wanzamuriye agasukari oya okay njyewe icyo nzi okay reka mbivugire umubare munini w'abanyamurenge benshi tuzi ko leta y'u Rwanda ndetse nk'uko bayishinya ngo gushyigikira umutwe wa M23 ari mu rwego rwo kurengera umututsi wese urengana muri Kongo harimo umunyamurenge umunyamasisi ndetse n'abandi batutsi hanyuma mwebwe mukaza muvuga ngo leta y'u Rwanda kirateza ibibazo ni gute bahuza AFC cyangwa se M23 mu mutwe bahuza n'abaturage birwanaho bibaho bahuza waruvuze twebwe abanyamurenge turi abanyamurenge icyo kibazo cy'abatutsi niba barwanira ubututsi twebwe turi abanyamurenge b'abakongomani izo bindi bazana izi tutsi ni izina ry'intambara muri Kongo zo muzabimenye cyangwa mubireke okay ndumva okay iyo topic sinshaka kujaho nkubaza ngo se ngo suremera ko turi abatutsi cyangwa tutari bo akandi kantu kubyemera no kutabyemera no atari topic jewe mbaye nabikubwiye abemera ko ari abatutsi ni uburenganzira bwabo nje nemera ko ndi umunyamurenge wo mu Kongomani nuko nikomeze tagora umututsi ndi umunyamurenge no okay hari ikindi kintu cyabayeho kivuga ngo hari groupe runaka bise ngo ni groupe y'abanyakagara akagara ari bo babo bavuga ko bashimikiye kuri leta ya Kongo yabicanyi hakaba n'abandi banyamurenge muri rusange bari against cyangwa se bari contre na leta ya Kongo yabicanyi bakitwa ngo n'izina ry'akagara ari bo bamwebwe nkuko nawe ndiko kumva ese ubundi ijambo akagara niki nubwo atari topic nta makuru sinzamenye ngo akagara bisobanuye iki nta makuru bifite oya yewe witwima amakuru tubwira oya no kuri sinza akagari cyari cyo none se wowe urakazi ni kagara bisobanuye iki nta makuru nuko ukaza musinga rupande
Bwana Patriot urakoze cyane, nzagutumira mu kindi kiganiro, tuzakorana ikiganiro cya kabiri nubitwemerera. Nkuko wari ubivuze, noneho utubwire se aya macakubiri y'abanyamurenge ari mu kuva kuki, ari mu kuva hehe? Mu gihe igice kimwe cy'abanyamurenge kiri ku ruhande rwa leta ya Kongo, aribo bamwe bwe muvuga ngo mugomba gukunda ndetse mugashyigikira leta ya Kongo, mukayereka ibibazo abaturage barimo baranyuramo muri rusange nk'abaturage ba Kongo, mu gihe abandi bavuga bati leta ya Kongo ni umwicanyi, irimo iratwangaza cyane ko mu by'ukuri namwe ushobora kuba wenda aho navuga ko ushobora kuba wirengagiza uvuga ko leta ya Kongo ari umubyeyi, mu gihe babitakwira muri ofisi za perezidansi mu Kinshasa, baho bahaguruka muri parlement mu nama nk'iriya bakavuga ngo umunyamurenge n'umunyarwanda atahe. Kisegeti yumva ntibagire icyo babikoraho, cyangwa se perezida Kisegeti ntaguruke ngo agire icyo. Ese ubundi Kisegeti aya macakubiri cyangwa se iri ngiri Kisegeti umubajije yakubwira ko abanyamurenge aribo bateza leta y'u Rwanda kwinjira muri Kongo? muri pati tuzagusubiza icyo kibazo. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane, kandi nkwifurije kugira ibihe byiza ndetse no kunogerwa no gukomeza kugira ubuzima bwiza kandi ugeze neza mu by'ukuri ko twitaba. Imana iguhe umugisha cyane. Ijambo rimwe wenda cyangwa se message wageza ku banyamurenge muri rusange bakurikirana ibiganiro ducisha kuri channel yacu? Lucky urakoze cyane, mwakoze kuntumira muri iki kiganiro. Icyo mbwira abanyamurenge ni uguhuriza hamwe, tukaba umwe, tukavuga rumwe, tukarwanira igihugu cyacu, tukanatekereza cyane ku mpamvu z'amacakubiri agenda atuzaho, tukasesengura tukamenya impamvu, tukiyunga, tukarwanira hamwe, tukaba umwe kugira ngo duhorane amahoro mu gihugu nk'uko tugifite cya Kongo. Murakoze cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi tuzongera tugutumire mu kiganiro cyacu cy'ubutaha nk'uko wari ubivuze, tuganire kuri iriya topic twari tuvuzeho. Ubwire ibihe byiza Bwana Patriot. Asante sana.